so for we there me fa no say moguo ansa ne aba and na sem we da pono so andra and na nansa me hwe Angel TV and na 2 TV na me tasha so for programs pa I am miracles me say me hwe no me so me ba air I dey anya bia ka tedu am record okay as my yaguo achebia next week me start the program who is this and nyina asamwaja ubom journalist ya born asuma ni team no Daniel Kenu onu so wom just voices baby am the radio subusumi mu there any kaifa na me hwa TV no na me hu say so fubani gas yan sanchene a oba bi kasa oba ya deliver no kasa sofo ebe tiam frama bosom na bosom ni din ya friend tiam frama obobo bosom no nyina din o kire say amoma sofo tumi ma omode ye na me bisa say dia den na Nyankopon sofo akoji okonfo tumi a wanu apetesha are krama ka ho na otumi ye mra kama na ye yo abi bi da se medical me chia okay tifo sasem we die Ghana memo a ukokan na wanyasem na so so de Nyankopon wa ye de ye nsem bi se ni ya adresi e beka Ghana memo ano me de medical ka say akonfo asofo na me de se wanka so akohunu bi na wo so atibi na Bible na se no kan no say gidifo gina so a anka we ye hunu ya che papa Onyankopon fanyam kopon nyamema ye gidi a megiran sankyene so debi tina Yesu ma ye warning o ma ye o si ye ntwi ye hu ye na difotofo ne ba ensankyene se no mbe ye Matthew chapter 7 verse 15 wase mo hwem hu ye difotofo no ho we na nyantu ba ma mo nchen na mo nyantim eba mo nchen anu ba ye nchen na so mo de o ye mpate kwadi fudi pefo ampate koni du fudi pefo o ma ba na mo de be huom o ma ba ne de be mo de be huom na enti ye be den ne hu ka cha reader na anu atobo kakra wa ye be den ne hu ana me second question sane aba premature death eba eyese nansen asofo bi omo yo asori wo hotels ana ona Nyankopon fie say abe uta bisa asemi wo ti kra na wo ye mahyew osofo pa odi Nyankopon nyame ma kugu hotel sesei o say your program ye no hotel o your program hotel say dey park bebrebe o memu e bia bebre wo gare wanya ba bia go say a revival hotel no say asofo no bebre ye programs e wo hotel wati and asori ni bi ankasa krampo wo hotel wati boni be na wo wati wati say Nyankopon de baby otumi ya baby Nyankopon timi tena de wo ade ba ko esi timi tena se nye bunko ntare say Bible crack kan Psalm 1 verses 1 Psalm 1 verses 1 wo si enyina boni fo gina ye entra for the bia wo Bible na bodiri ye enyina boni fo gina ye enya for the fortuna bia wo dey we go for kwaji sha ho no enya ma ekoso ho doso wo so for wona akogada wo nyame ma na nipa dey say inside wo afra wo wow ayade a Nyankopon masa kwan no but nipa ma no ho kwan me dem print ba kwa me gina so aka say Bible say nyame asofo ni ba ya konfo eti akonfo asofo no mo doso che nyame ma na nkasa asani aba ye program na nkasa yama Bible na nkasa yanko Zephaniah chapter 1 verses 4 Zephaniah chapter 1 verse 4 osi metene mensa Onyankopon so betre nsa Juda ni Jerusalem so eni abosum asofo abosum asofo na ade ba ko ehun ni say osofo ye konfo no the Bible say wodi be hun ni say ne na kwanchira wodi be ma no foto to Bible no ho say na he fa na Yesu Kristo emma ye dwale wo bi and you find a Paul echi obi di ni kompo anu dwale no na asem no na de to Bible no Peter dwale ma he Paul osan wan John wan no tua no oh edu de to a oba wo say we ya konfosam papa kwasam chi am nso bra na fa kosua ba ko bra so fo ja panchen na watama panche to kwa akoma so bozo onyenwe wo wan matutu wo ma panchere oh eti konfosam na no it's not me can Hosea chapter 9 verses 4. Hosea chapter 9 verse 7. Was it asutri na enyaba? Was it asutri na Hosea 9 verses 7. Was it asutri na enyaba? Awreto na enyadu. Ebi yebrem ye wono. Israel be hu se. Ghana fu amunti Okoh Agyemang. Be hu se. Hon ye nyina be hu se. Madifo no. Adifo na wase me ye miracle me ye we ma bie we ni ma ye se no. Omo ya chibifo. Number 1, omo nyem bi omba ye ne be me hu se omo agimi. Hu mu nipa no. Omo aso mu hu omo
ni so no omo ya bodam fo be ye niam bia mo so omo ya bodam fo ebi na mo tete no o beti so fa de bia ba waye no o di toto ba bro timi so agimi papa this was Jimmy 100% so for timi di ben to asa obi wow o kwa Ghana for so Ghana ne po o kan Jeremiah chapter 5 verse 31 was a devotion control na so for nam di won kukusu nsam me man so penisa na wiye no mo be ne den asam na da wo no a devotion control yeah aso for nam kukusu di kukusu den asam na so for timi catch obi say sham consulting group sham mpoano na me ntwa ya ase obetwi na nya bre denden obi yire pra no enti nkofo yire mo di nam anajo midnight no obi yire gira baabi holy bath o ase ye ne holy bath ah wade kwa hin Bible asama waka to no se ase fa nya dwuma de akoso yi ye bete de chance na ye be ka premature ye be ka premature death no ase na me adzam ba kwa mpesa me di tudwa ene asofo no a omo so omo bubu bosom no omo so omo bubu bosom no me pese me catch am plan say ay agrobi no mudi tofo bi oso bubu bosom bia no mo pe bosom a kira mo nchi ono ankasa on nam nkrase na wo abosoma is standard omuni baby da na wo so bubu am pa na catch you say bosom tiduam pa na say bosom wati na tianum ay symbolic ay symbol keke ay yesi ho wo busa bosom no to go spirit ni wi da bi wo busa dua de twina spirit ni wi da bi and obi dia ye the botai say no ni ne power wo also wo to me power dia onko friends an nongopo trans obetime bubusum bi ho esisi ho bebre onko voter onko nongopo bubusu my standard amo mu hu no ano wo eden bi okra be bi na nansinti ta ye mu ma wo ti sa bosum wo tu ya che wo fo ma komkra de ma no koda dada wo so ko busa bosum na to atwe na butuna na mu fi ofo bo watoma na onto ya mra point ne so e be ka premature death wo e ba mpo free mu wo je mpo boss ro boss asase no Bible says Genesis chapter 3 verses 19. Genesis chapter 3 verse 19. What's when you friend abedi asem nyankopon akatire yenia Adam ne say boni awaye wani mfifire na abedidi ediba ko se obesan ko dotiem diba ko se obesan ko dotiem efrisemu ne ye ufri wo ya dotie dotem na besena kro eti ahani nyankopon ma nipa huru ebi onipa edai efri eti chasa Adam akwaya bone eti chasa esese onipa wu eti Adam da akofo owu edai aba na adofo no mo tie me na Adam no mpa odi ni wu oni ba ya ni ye hwemfia wonyan Genesis chapter 5 Genesis 5 verse 1 Adam want to aso Adam want to aso humanie koso e o se don yankopon ye onipa no ni suban so na oya wan ko 5 verse 5 no ye ten yankopon asem o se na Adam na odi ye nyina eye mfie ahankron aduasa hallelujah amen Adam no kura wono kwoti aduaba ni di ye no a oye bone no onya 930 years and a person be set here for question say I did na yewu premature ni pewu early yewu tam they say I didn't yewu I say trust ye bisa Adam no ohwe ne wo so ye aduaba no otidi ba ko adi owo ba ye wan ko hu biom da bi ida mani timi nyam fetenten no but ne boni ni patimu no anu anadi owo ba mpese me twini padwi si baby pa yes yanko aye Genesis chapter 5 verses 25 Genesis chapter 5 verse number 25 na Metusela di mfinhia o had your watching song and o wo Lamek and o wo the firstborn na Metusela wo Lamek na etire no o di mfi ahanso had your watching me yenu and o wo mbabere mane mama koso na Metusela mfie nyina ya ahankro aduosia enkron 61 years 31 years na konya 1000 years adofo no Metusela mfia wonya ayenie yemfa no nkoto nchen ene wo wu a eto nipa no Onyankopon ka asem bi fa wo wu ho se ko nipa ba kokora anka obewu wu ben yanko Genesis 15 verses 15 Genesis chapter 15 verse 15 adofo yenti nyankopon asem waso wase na wo de obeku agyanam nchen wase udi obeku agyanam nchen asundwam yesna nkakura bram pam ye besie wo nkakura bram pam etu onipa kwa wunyini kokura bram kwa wese wo nkakura bram pa olumaya wutie mi nkakura bram pam na hawo no ana wa ya za na aja ba kokura o ya am roba no ba kokura enne asem no enye wa nya na wu wo nkakura bram pam duklem wow adu agu ni patu si kura mpo no babu be kan asam nkakura bram pa
obi wo hu nkokra bremu pa obi ane mfie no wanya no wuti sa awodin gom wadi 90 otimi nante koba ni wo no otimi di me anse no aka na nya guso owu asundwam obi so aba kokra en se be previous ye pagya no na anse no toilet wakoba bi obre wo ni nkokra bremu bible si wo ni panyini chempa ese kotimi wu nkokra bremu pa en na ni pentimi nyini wu nkokra bremu pa da bi wa shababu no yanko Genesis 25 verse 7. Ose Abraham woni ni sie. Ose Abraham na odi ye. Ayemfia ahanso enum. Ahanso enum. Na Abraham eja huhum. Ana Abraham jan huhum. Owu adwuro pam. Owu adwuro pam. No aba kokra. Odimfie ye dan. Amen. Ana ye nimfie me. Ana adwo no so kura mpo no. Oso wu adwo pam. Akokra wo tie me. Ni pese bisa se wo dwo no ye adwo pa. Ana ya zanjo. Aya kro no dwo. Wa hye anyini. Wa hye wi anyini. Ya hye pan o. Ya bokro no pan. Ya no nsa pan. But ye hunu se mfie na edi abobrabone no. Ye da ye nim so no. Ni patche no ho. Eti se mfie na wanya no. Wa bobrabone na ade nya mfie no. Ye ntwe babu ne be kasem ye kire mrante ne mabawa. Se ye wu ntantam. Ni purpose kantam. Ni purpose kantam. Eto wonu so ye ntam amaye. Akati tebra ka bo se poster bodan wa. Obi twa poster bodan wa. Na ke wanyini. Na ke atro so se ebia call to glory. Anase call. No, and ne obi obobano 25 years boy. Ni atro what a shock. Contempt na ba kokro bi aba na nse kwa dia no odene. Omo just why? And me nim so wo no mbisa no. Sa kwa no wo no mbisa no. So di okun no mbisa no. Ni hu nipa ko mu bisa no. Why? Bin hunu ya akoso se ye wu ntam ni pepesi kantam ena kro no azan anaba oni cement oso wa cement asase ba ko ya to mani pam yansa obi a wo pepes na wan na pepes asase me ne dia we nyina amani pa wu ntam onyango paso ma yemfie 90 ya hwe 90 no Psalm 90 verse number 10 no yemfie siana o ma yemfie insa ebu onfie aduoson na se bruso a na edu aduowotwe no anyan aduowotwe enti ka onipa wadi be 40 years aka wadi da so aso me na me kama mrante no wonti ase wadi 40 when da so so e be say 30 na da ho no enya face 30 na da ho enya face check body awom wo check mfia no mu a mo se boni tini pamfia so boni etini pamfia be say wo kan professor be ka se mi a kire wo yanhwe professor you read the Bible in the Proverbs chapter 10 verses 27. Proverbs chapter 10 verse 27. What's already slow? A ton naso. A ton ni pamfia. A bonio phone fear dear. Boni pamfia boni phone fear dear. You be tasso. Obey. It is a said na tini pamfia so. E boni. Et wa check ho. No. The said na utim. Na sofo adentira ebirum di boni saa so still omu we omo da so. Nti obi a wadi boni a won we no yan kwa Christians. Osenkafo chapter 7 verse 15. Me hunu ade nyina na hohudie na ade we ya de bi ehu kase pa ko wo se so otini bi wo ho a oyira otini ni mu otimi ya oyira wo ne trini ni na abonifo bi so wo ho a oyira wo ne trini ye ni na obonifo bi so wo ho a omu kyere wo bonim otimi kyere wo hefa ni bonim na sa kyere no kyere wo bonim abe enya papa debi eya punishment papa eno obanum nyiro sa ye peja no ko ha wanyini dia dan so enya enyini papa tira me di kan kotu koteji se Abraham se ne nana wodi ye no no wu on kwakura pam kwakura bre pam adwunu pam eti obi a wodi boni a wanyim na ye punishment nyankopon show ni papa wo ma na tibia nwia na ye babu no nkase mi a kire yen yenhwe di onyankopon ka afa Deuteronomy chapter 32 verse 7 Deuteronomy 32 verse 7 so for no so bubu so no mo nche no obi obubu so for ma obi abe sofo chirabosom sabe enyo na mede no obi o che obubusum bia no be pese me ka che sa abosum na obuburu ma ye stranded o omuni babiti ubebie da bi na nansi ntinta ye mo ye powerful onko nongopo no onko tra wa abosum no onko obakwa na konfo na nkasa te wotwe no wanko bie dan ni bia me pese me kama gide 40 wan na no obi bisa me question say it is spirit no what dotie ni mu ana na ubu dotie na spirit na wu ana ana pese me ka kire gide fo say ai san nyama na akoso na mfa ugide ni eche ubu bosum no a spirit ni nya dai won wuyi spirit ni wuyi dabi spirit ni wuyi ubu bosum no a spirit ni wuyi eye ni symbolic wa ye de si wa chesa ha na so ye spirit ni ba o ma metra dua dotie ni nipa no kom no ano aye den otena ni mu eti nipa na ohia deliverance
Nya dotia. Nya dotia no. Oh, now no about declare so you are powerful. Debi. Let me say, Bible so was of what you buy for channel. And one no. By for your young channel. Yeah, Babu, make a premature. Deuteronomy 32. Deuteronomy 32. Verse 7. I say kite and then Adam nya 9:30. Set nya 9:12. Yes. No Enos nya 9:05. No one nya 9:20. Methuselah nya 9:69. Can fear yen and nanum nya. I tell I want to as one. They want to as one. Which way German can see Papa Ghana kwa na yen and between our 3. Yes. Between 114. Between 110, 120 kwa binya do Uganda. So penny for. Let me say yen penny for. Na common can we so na common can yen to omutimi trase chai. Enchira wo. Na ka yen so yen timi hwemu ne nante. Na say Bible nkom hye bia ba ye adwuma na pese Ghana 40. Ene owo na aba bebrebe nu a asofo no bi enhwe nka no. Nyame asam na ayira no. Nyame asam na ayira no. Ebisese obi apesi kantam. Nyame asam ayira. Ayira. And sorry to God. And sorry bebre wo hoy. And sorry bebre no bi say asam be no mka. The yanko Jeremiah the true word Jeremiah 23 verses 21. What is the 23? Verse number 21. Man sme di for no. Oso onsuma o. Now so to America. And so America hu no mutu. Man kasa man kyerɛ wo. Asem wo mbeka ntu Yakobon kasa kyerɛ wo. So wo hyenkom. And so man tate hyenkom. Na so wo gyina magina mu a. So mo kyerɛ nya yekɔhwɛ agyina no agyina bɛn. Yes. Anka wo ma me man ehunu mi nsɛm mu. Oh, asem ni Yakobon pɛsɛ ye ka ye ma word no. Ɔsɛ ye gyana gyam di ye be man asem no. Atro nya asem na ye dan. Akɔ kɔso e. Was verse 23 no. Me onyankopon a me wo achichiri ana. Obi sa question to so onyankopon wa achichiri ana. Awurade asem ni. Na me osi me onyankopon a me wo achichiri. Verse 25. Verse 25. Mate de difo a wodi me din. Wate de difo m di din. Ehyen control kikase. Masunda. Ene so for tibi ko jana se me hunu se obi fia me hu sei ena me hunu se ofie sei. Oso for bit na hyenkom Ghana ska jara ba nkyɛn. Gitu so obewu. Yeah. Ubewu agya ho. Ya di wiase nyina kyawa na wodi nyame asem woni padua mu a. Ubewu. Tete besi yankwa konfo nkyɛn ɛna na adane besi yankwa difo nkyɛn de sɛ obi suro so obekɔ konfo nkyɛn enti ɛne de so obekɔ di difo nkyɛn enti de sɛ no de aba ne sɛ eniyama na ka konfo ne ka ɛkyerɛ yɛ tetebre no sɛ bra wo ba meyɛ osi ama wo ba meyɛ si ama sansem na apia asɔfo fie sɛ sansem na asɔfo ne bia den ɛka enkosi da bɛn ɛwɔ difo wɔka atronsɛm mu ɛwɔ difo ka atronsɛm no verse 30 enti hwɛ me ne difo ne nya Onyankopɔn so ɔnankasa ne ɔmo nya Awurade asɛm ni Onyankopɔn asɛm ni enipa ɔmo wiawia me nsɛm oyiwa ɛwɔ wɔn yɔnko mu nkyɛn ɔmo wia dan ne nsɛm enti sɛ na asɔfo anankasa obi bɛkɔ mu no odifo baako bi ɔyɛ papa ɛne Onyankopɔn de abula nsuo yɛ dɛ ɛnso ɔmo nyinaa ɔmo wia obi etu abula ɔmo wia obi etu abula ɔmo wia na ka ɔsɔfo paa betumi agyina sɔɔ dɛm atɔn adwongo atɔn oil owi anu aka church member sɛ mo friends mo mfa sika mra mi nhyira so ma mo na sika mi nhyira so adi ko udi ko di dwa ɛbɛyɛ mo ho yɛte ase sɔfo wa yɛ ade Nyankopɔn nhyira wo boa ma Ghana economy na akɔso nipa bɛnya dwuma yɛ ɔno ama rubber bag ne so pɛgya kɔsoro na yɛhyira so ama wo no yɛhyira so awie no wo hyira so wie pɛ ɔte bobɔ hyɛ obotom na fa kɔfie wodi kɔfie a Awurade yɛ adma wodi ga first kan gum ɛbɛyɛ mo ho ama saa ɔsɔfo no ano wo bɛ sɛ later no ɔno wie pɛ no start frɛ sika 10,000 formula friends 1,000 formula 500 formula na tete die tibi bɔ mpa egu rubber bag so ma sika bam wo na wo kasa asɛm no na wo hia bi no wo no nipa na ani bi nkyɛn na asa bagye na nka wonim sɛ ɔyɛ chef a adete wɔn kasa pɛgya fa na zabɔtɔ na wonyi wo de wɔtɔ sɔfo so bɛ Nyankopɔn sɔfo patro obi di message aba sɛ ɔhwɛ a wo niska ehia o abe ɛna sɛ mi nkyerɛ me ma wo kasa nkyɛn abe ehia me ba akokora wɔ Awurade mu patro abe mi ntɔ wɔn nan ntɔ yɛ mi ntɔ hwee abe Awurade adom mi kita 52 branches abe mi kita schools mako 4 enye se school a mesi ni trada e abo say to so 4 5 mi kita school a mi school fees aye abe Awurade adwuma no so ba ya Nyankopɔn be hyira wo abe mi ba mente trotrom na mbai abe mi use land cruiser abe mi ntɔn no nte oil mi nye hwe aye tithe and offering and yeje na opese asofo na adufu depend aye binom o kan Jeremiah chapter 5 40 pɛ ma men kan messages no sɛ ɛsɛ nya tie for so feedback patro betumi asend WhatsApp de aba 0243 409393 yene ye apostle Okoh Agyemang wa bin papa we radio asimu kasi obi nim Bible mu pa
Ghana ha odimu akwetini 7-day Sabbath Church of Christ. 7-day Sabbath Church of Christ. Apostle Okoh Agyemang. Na ono ne da 52 branches across the country. Greater Accra Regional Head Pastor. Ono no. Aswani wo Awoshi Enya Market, Sabbath City. Na yehwe ena di owo petuwo eba na eja pato bi we no mame obi send a picture bi mpese utie. Okay. 2 days prophetic change we a poster asori poster. Wow. 2 days prophetic change. Theme: the devil is a bastard. Na ministers bako a prophet Bright and another prophet na wachire venue any telephone number ina mpese bobodin. 2 days prophetic change with the theme: the devil is a bastard. Na we know you can say Prophetic change. Prophetic change. The devil is a bastard. Well, although the equity also for me to be a radio, so TV, so preach, send your sabi, yari, yari. I am confused, correct? Or some about me to goodness, I'm no many. A chance and warrior brew. Or yari, papa. Oh, patches are software. I thought you don't get doctors. Oh, I saw for Messiah. I'm hospital. Me to be bomb pie, Mobinia, and I bet me a doctor. Doesn't send any part. Software was sending pie, bed and wire. It's a bit malaria. Young people, they drop blood at the. 1 minute time for the draw that. 1 minute time for the draw. Young people, I didn't yes, and my and the Yana is so mad yet. It's malaria, Chua. I told them, young Ponjo, young Babu in Casa, young premature. Or see you, what do you hear, Babu? Young, the quotation you quote to you, Jeremiah. Chapter 16, verse number 4. Yes, I am on Tomobona and Crofuti. I'm Okasa fast. Okay. Was in area children. I say, Abiabuno. Mama, oh, Yadi Abu Bonipa. Abe. I say, when commission was over Yadi Abu Bonipa. Once any pow. And now it's only a year when you'll be a manisio. Papa. I bet to be, you'll be crowned with Siobi. Or better than soon now as I see what you want. Just say, as I'm commission 20 years, you are your mass burial done. I'll call my 11 home baby cry. When you could see him Crawford. Oh. Come from a woman of manners, I say, what do I better be nipped who were better than it. Abontene so emwa aduane Sarah this year ye Nyankopon ka wase edano obi nkoso obi wase obi nyadan enkoso obi ana ehun obi nyadan enkoso obi ne opa kira wo se eden ka yie ba se bi ni ufie ti na utimi nya kwankwaja obi no na beba se obi be fra obi ba twisa ni papa wuo no wo so be gaje so maami ayedan awu nti na obi nkoso obi yankwa obi su nkoja obi aye na obi su nkoja obi aye efisa mi ara Nyankopon so no Nyankopon me yesum due fra obi yesum due fra we nyina wo Bible wo Bible beba yanko to aso Nyankopon me yesum due fra oman ni mu na me yimo bro honi adoye so afra wadamo Sarah Nyankopon se ye ne wode bubu abodo emma won ewa yi ase o se ye nyadan abodo e se Nyankopon kwanim se ye ba ye wi ye kodina ye duane o se beto bebi no ye ni ba no dina agisa wa o ba o pa wa sana ana se o friends we so bolo bi kura udi su ebi kura onya de obi benya bi ama wo yankwa wo mama bodo on bubu aduane ma odi esu e di mom di obi mu kwa yase o kwa pedokuna di awon krafo yase obi ko pete ka wa kase di obi wo ko yase o kita bottles no ode ko no ko change okay wo se wo nya bi kwaso wan kase funi bi da obi e mama wra chichire kruwa wo ti wo ba yi va ti obi o ma wra chichire da efrise obi nsu obi edan obi nsu obi when nya tamu do ya to so what was obi nsu obi was obi nsu obi o nya di obi be so obi efrise eni panyina de da mountain so be wu wa de da mountain so rough when nya tamu da efrise fie bi that's a civil war civil war Liberian civil war ni bi well eno po de say dey mama kinkan messages etiefo na o teaching no account kofo akoma pa but obi say membu south say so for be to me preachy TV so and radio so odofo a wutiemi a wadwuma nye yi odofo a wutiemi obi bia basa otade ayento kofo de ko mutia bra amemon pai ma bra na me share business ma de oyare de obubuo bra abubu afo asore ani frafo hu ade asutifo ti asem bra metra se adwada ukuada ani fiada bia anopa 7 ma pon 12
over 12:30 krampa bra behumi akasa mema akwankyere who see we enya sa na sese so for enya sa na so for ye new kwase so for ye sa de da so for preach say wa ginyame asem adi you obi frame me me catch say me pray for me so for and obi frame no kan asori masem che catch say ko bo pastor amane asem na me kan na ko for problem obi wo problem we so for say obo ano abe me bo che obi one man abe enya oni problem bia se be ye bi na ye no da bi ohie sika nkasa papa for say wan kasa wo hye nda sir yes it be no problem na nya be ye Debbie they need money oni bi so for na so ye no mwa and so for ni pen bra no and so for the person by yamwa and so for the ever in China and no preaching na so be preach ya was so be sika for and so for be preaching moment me donate sika dia ma e church members no am moment me adwuma ye but so for ni preach ya o person so seed ni ma ono so na just ka asori no so for no ka onim sika for o church no preaching ma sika for no wan ehia for na wo church ni na mo bu preaching ma sika for di sika no ma and e gira ho na tie message sanko for dia ba eye home wakasache catch apostle say he's an apostle oya apostle anything oya apostle oya apostle be kanya me asem sa wonya science da catch so dem o we uti ora wo ye uni tumi a o say oya apostle be kasem sa oya evangelist we do be preach and the bible no preach Genesis copy Revelation and no ani wadwuma yanso ye de no so ye miracle ye be ye miracles and on tia se de ne is open baby fa offer our SCC asi ye anade so for we bi ani ye hia urade asemo ye ya bu ya che ya fame Maxwell Ojiri Maxwell Ojiri message no mbaye eben wa chimota ampa o so for ya kasa o abekufa ne na mama me 0242 327 172 327 172 abekudia apostle akan enukretro do na kache se on to the bible no esini trase ups and down bi untia on to the book yakupo shira kofi buachi wokede abompe ase de oka no kre for lack of knowledge my people perish so for who educate and pa champion our denta and ono so anyway aba na say programming manage mo pa o say na osofo betumi a propose to 5 years at the same time after all night na Saturday morning na ma say sofo bi or propose to a ma 5 so mu nyina nyamese me ware mu ba ko Isaac Doku awodo wanya busa sofo say wone asofo bi akasa false prophet bi akasa so omo sesa na se wunim se nyankopon e de no kra na mawa adenti na won kanche onuanu kache sofo no say ene wo hiti ne ma bi so akama koma pa. I like this man in your studio kwaso de adwuma pa oye Lexus ewo Madina ena ono so odi we aba when your friend evangelist ni obi okara diasem atu enin ewo adenta ena ono so de ne di aba abeku swafo ya watu studio ise wa hu nyankopon da na obonsa mo we men kwa sorry mingini su obi ana bo osoro ni asase ye fra me andi me won kra ha nyini Atofowuo Agyemang kanokura no wate kanokura no yesu ayesu ewo nsawam osi nyankopon enhia Ewurade no krapa na pie radio so say ye fra me Dorothy welcome to 25 Ewurade be hwen ehia me so for say by for na ha me so for we ska obetumi me here 500 cedis so for Agyemang 10 Ghana cedis akane de no right say the evangelist who can no crap papa Kenneth awosenya osi asem my friend my friend me name my wife yefia yidi no my friend you see me the public one obiya to be coming my friend your friend was Kenny Bright ma Jesus for ya asem o kama di papa
Atofowuo Farebae wata yee so for the said you can no kra waje adros ai nyankopon so de wache wo yesuro West King Committee 2 you bold I am men say you bold na expose them aren sanya me afrawa you bold na say one person obeka so usuro Leonard wo Islegon I say and someone who can nyansa wo papa Bright was Printers Road. A person who says who preach you a radio so and a radio band preaches you. Okay FM. Thursday. We are Peace FM. Kwasiada. Utie ujidi eni sa betin nka oso. Yankopon shout pa. This is a true man of God. I make a messages in the abapa. Nanama. I see a friend Daisy May. I see you preaching nicely, but please relax. Relax, kakra. Mary, could you say, yeah, ready? We are my one, bre. Oh, Abeku, I have for a cramo nechi. O for a cramo, echiwa, pavement one, a rubber beach na anadro. Obisa mema se mema ne nda oje 1 cedi ashawo edu 1 cedi aba fom dollar na 6 cedi no amene 1 cedi ashawo sika Abeku busa apostle CK taxi driver asinya kuponsha apostle nya kuponsha hello Abeku michi apostle your friend George no America. Hey, so for no crowd who preach Ghana for mpe. Omo pentrono. Ya Atofowuo di for no. Empe no kre. Sana pesa me catch you. Please ask the prophet that why is he bragging that he has a school? Now mo ko school no mo ntia school fees ana. Pesa me tesa asem ni bio. Kaswa top town Jew. God bless you for such educative program. Fred Dadzi, or honorable assemblyman Ewo Gomwa Mangwase. Safo, I know I'm here TV. Now, Safo Bakubi ono Kumasi, a friend Prophet Adam. Now, ono, and Kwafo Bedi a dance here. Say, I'm contest assemblyman election. Now, before I'm over contesting. Amu ba be hu sofo e na sofo ma omo akwankyere na abatu na mu ye din pa but e ba ye no na watwe ni pani mu 180 something votes abrewa bi ka cha ne se masa abatu na ayeto ye no abofo na betu bi gu mu ma o because the ye no na nya de anka be wi bi gidi se election bebe candidates be brebe hu asofo adifo nkrofo bebre abosom ye beko election bebe omo ko asore be ko asofo ho on be sanso akomalam ho on be sanso akokonfo ho na football ya ye boy nyina footballers yi omo bompa o park am sanso bompa wa dem ena omo coaches susu akwaji eniema ba enti my friend so for yenye de oh 2 minutes so the be here because I tear for bebem sisia also for bia be catch us obofo to aba bia do we trofo oh enyanka ba no men contest share so for the voter ID card way so for me answer me ko stand MP me am nu aka chen so wanya obi wo Mali o ye very good na obetumi aba ya kire me nipa 20 ento aba enfengu adakam 20 ngua 10 ngua yenya mse nipa 30 na ato aba yan kan before I be kan no by the time be kan no bia me de adaka we di adaka we e be kan no na me de na 30 na nipa de na 0 so nkofo ni so motoma no pa
no aye bia ma obi mo win election omo di fi mali na ba den na person kan so abe eno de say eye dro sem na all kan akwaji say odi ade abutu ho na wo say oyi sika na obe bie adaka so akere na hwe ni mo na sika enti magic ti election na dro betu abam obi betini aye dro wow na eye na person bisa asofo question say eto de bia ye beto aba agiri fo nyina ye kwa sori ya kobo mpa ye se Nyankopon ma ye o ma mpanyin a oye no medi enso no Nyankopon ahyehe adenti na wo kobo mpa ye wa so de na ka se urade ma o ma panyin a o ma bedi o ma ne so ni ya to abawie na wo ye to abawie a me I'm not preaching politics no ye to abawie me bompa se urade ma o ma panyin papa enti ye to abawie de wa wi ni no na je se mpa ye nyame aye den enti sa ye nyina be fa no adit na as a me pastor na se me ye to abawie na se me masima bompa Nyankopon tie ni na se ye to abawie na se o ma panyin be di ade a na me se menyin to mentia se de se Nyankopon tie ni mpa na je se Nyankopon tie mpa ai no na se Nyankopon tie ni mpa na je se asofo no bi e bompa e sanka e be kwa ma omo candidate Nyankopon ya bias na se Nyankopon tie omo mpa e se wo ji se je waka no e se ye adwuma se wo ji se je waka no se ye adwuma dia adeti na wa bompa e na abamu o pa na abamu the one said that what so target dia enya ubeti me pesa abeku wini abeku anwini dia abekese Nyankopon tie mpa bo but wo gyan finfin na kasa urade abeku ene the producer Gordon ena amo ejina urade omum yenu de oye no boy mu ba ko no medi yeso dia wo gyan finfin dia abeba nyame tie mpa bo Gordon ba urade tie mpa bo na mom so wo target abe dia ene abe amman kwa dia abekese Nyankopon tie mpa bo e ba ni sabe be Nyankopon ba ya trofo safo asole asiasle enye se pasa mo so le wo fitu e fura ni Audio Jungle. Audio Jungle.